Poiyam Al-Mukabir mau hajat Poiyam Aldaton Oman ayah beres Dinggina kersana aseknya Sajiriki Kosasi Sukabumi Sukawangi Bekasi Aulis Agus sareng-rengan Jaman ngadega lupaku Paji Ahmad Bule Jaya ayah Noka masira pajajaran Bapak Upasi Jaceledar Sesepuh Harum Jaya Sajaga Raya Sumabar Ari Ujang Arif si ganteng kalem Bos Nur Hayat Apologo tersabar Kau pasti Jaceledar anu bagus Kota di pajajaran anyar Akodir yang punya samplas Siliwangi tas kena ngejang sejaga Raya Sumabar Salayang katukang kenong Kiwari ges kumar Ari Alurah kami honasikan di Gibas Resort Karawang ada bangkir Ari Bos Komeng ada mana diri sejaga Raya Sumabar Mama Haja Ida Ibu Ketua noloba ketuana apa getura sabar apa laraji dahi ngana mana Siliwangi genan aja sejaga Raya Sumabar bagi apa ngersa Bapak Lurah Haji Ajan Cipayung Cikarang Timur Alurah Sadar Jati Baru sareng-rengan non tendak tanduk yang sekarang wow Siliwangi genan aja sejaga Raya Sumabar Lurah Haji Paying Karang Mulia boga saha Karawang apa Barat Lurah Paying Karang Mulia Romana Siliwangi genan aja kesatria Kawantara Mamah Riki Harum Jaya anu galak tapi bager Kiwari ges kumar Basa dien Harum Jaya Bas jalan Harum Jaya anu bager Alis Bule Putra Sadewa ada bagian kepayung duing ngeunah ngengkerge Kiwari ges kumar kata di pajajaran anyar Pasaraji Ketua Harum Jaya anu bager Ari apa wakil ras di Nutara Bogo Kasinden ke Panari Bogo ayah lintas wadas anu disabat barang pahlawan pembela bangsa asek desa Jiriki Sukabumi Kekenirup Notama Aulis Agus Asek Sukabumi desa Jiriki Sukabudi anu bagus Kekenirup anu Tama Walasasi Jangan sesama Bos Udin Harum Jaya nu gaduh Mamah Riki anu galak tapi bager apa wakil Haji Arifin baranang siang ayah mah Palaki Rasdi baranang siang ayah no bala langkir Ari Neng Heni bontot pasaka magatum balang jaya ana bager deui wakil Tajudin amanah cenah putra Barabai Ciwaru ada bager deui Ujang Riki bontotna Putra Sadewa Ujang Riki Neng Heni Putri Gibas Resort Karawang aturana kapayuan deui tang ku melintang mana deui Siliwangi tut ginana jalan
Sadewa Mama ayah jaya ya boga sanga no bager Abah Jengki tim ceker cariu aya Abah Jengki pantis saya pantis sone sidang ku banget jiwa apa lura ukat tim ceker setena ka meja Abah Amung tambah istri tambah girik beres sanes nina kelucu nina ngocek ngajib nina soten ku belang nina sotengan tak ku belang materi tanci abang labera ketua gardu jaya ciwaru nabahagia alis aku suka bodi anu mana acarana kampayuna deui namana parade wow lain dan awi aja berang dan ditaburang ambe Andri layang sanes embe atuh layang bak jadi Andri putra Sadewa bade hajat acarana apa yang mana lai baca diri baca dengan dipakirang Ari Haji Ahmad Bule Jaya ayah Mama Jaida lo bapak ketuaan sakagagas ningali sama jabodang aduh batak wah diri teh tambah beruang urang mana risik nu aduh Bosarji ketua rumah Bosarji ketua rumah jaya tambah peluang Bos Udin harum daya anu gaduh Mamah Riki anu galak segala lir pasak kama gato mabalang jaya anu bager mata buru-buru molang wakil Tajudin kalajengking bari nyuriti saeutik geuning mun waktuna keur ngomong apa wakil Tajudin si kalajengking putra Sadewa anu bagus yang punya rambut ikal wakil Tajudin teh Ari Bos Komeng aya mata tradisi lelewang siana buru molang Mama Jaya ya boga Sakarang Barat boga kaduhung di tas Kalimantan Singapura manakna keur molang panggilan teh urang Ari apa wakil Rasdi aya samaca bodas tadi notis Wakoboy Medan Dareden Bos Suud Purwasari Pindong segala lira dipintin kapaksa ditinggal manakna keur molang boleh aya kembang akome ketua putra Sadewa aduh patah itu tambah beluang Alurah Haji Insinyur Udin Sayor Panon